U zadnjih nekoliko godina gradski i međugradski električni auti su postali sve popularniji. Jedan od njih je i ovaj, MG4. MG nudi od malog gradskog auta do nekakvog međugradskog crossovera, hibrida i potpuno električnih auti. Ovo je sportski model, ovako malo moderniji, koji se nudi samo u električnim verzijama. Ovo je MG4 standard koji već kao entry level auto ima 170 konja, što je dosta za entry level auto, i ide skroz do 435 konja. Ostale izvedbe sa stražnjim pogonom su Comfort i Luxury sa 204 konja i rangeom od oko 435 km. I Trophy Extended Range sa 245 konja i rangeom od oko 520 km. Izvedba sa pogonom na sve kotače ima elektromotor sprijeda i straga, zove se X-Power i ima 435 konja i range od oko 385 km. MG4 je relativno nov model, predstavljen je tek u 9. mjesecu 2022. A auto za usporedbu bi bio Volkswagenov ID3. I po dimenzijama i po izgledu dosta su slični. ID3 se ne vidi po meni toliko po cestama Zagreba koliko MG4. Jedna zanimljivost ovog auta je što je na Euro NCAP-ovom testu sigurnosti osvojio 5 od 5 zvjezdica, što ga čini iznimno sigurnim autom. Da prijeđemo na tehničke podatke, ovaj auto pogoni jedan elektromotor straga koji mu daje snagu od 170 konja i 250 Nm okretnog momenta, ubrzanje od 7,7 sekundi te maksimalnu brzinu od 160 na sat. Kapacitet baterije je 51 kWh, što daje službeni range od oko 350 km. No, kao što znamo, taj podatak ovisi o načinu vožnje, vanjskim uvjetima, zdravlju baterije itd. Pa stvaran domet s jednim punjenjem može varirati. Moderan i futuristički dizajn najviše dolazi do izražaja kada ga gledamo zboka pa prema iza. Ima taj strelasti oblik koji završava sa malo produženim ducktail spoilerom. U jačim verzijama dolazi još sa jednim spoilerom tu kod trećeg štop svjetla. Moram reći da je MG sa crnim detaljima i oblikom odradio jako dobar posao. Krećemo sa crnim retrovizorima, zatanjenim staklima, crnim ovim panelom i završavamo sa crnim spoilerom. Duljina auta je malo ispod 4,3 metra, a teži 1655 kg. Gepek je volumena 363 litre. Da se prebacimo na unutrašnjost. Sve izgleda dosta čisto. Vidi se da je Marcel čistio auto iznutra. Šalim se, sve je dosta pospremljeno, kao što to inače vidimo kod električnih auti. Većina toga se događa kod dva centralna ekrana, s time da u ovom autu za vrijeme vožnje imamo na volanu dvije zvjezdice koje se daju programirati. U ovom slučaju je to klimatizacija i modovi rada, tako da se za vrijeme vožnje sve može kontrolirati preko volana, da se ne mora skidati pogled sa ceste i tipkat po ekranu. Jako dobro rješenje. Od dodatne opreme još imamo mobilnu aplikaciju koju možemo kontrolirati vozilo u mirovanju. Otključavanje, zaključavanje, ventilacija, grijanje, dijagnostika, lokacija i još mnogo toga. Središnja konzola je dosta guba napravljena sa ovim izvučenim dijelom gdje se nalazi i mjenjač. Ovako imamo jedan kotačić kojeg sada nećemo okretati jer se nalazimo na laganoj nizbrdici. Od tehničke opreme imamo 5 modova rada: Eco, Normal, Sport, Rain i Snow i jedan individualni mod, tako da si možeš sam namjestiti odaziv volana, odaziv gasa i tako dalje kako hoćeš da ti se auto ponaša. Imamo adaptivni tempomat i lane assist pri niskim brzinama, tako da kada se nalaziš u gužvi u gradu, da ne moraš razmišljati nego da auto lagano prati auto ispred tebe i drži te unutar trake. Iritantna stvar je onaj sustav održavanja vozila u prometnoj traci pri većim brzinama, koji ima jako grubu reakciju, a često uopće ne reagira. Kao što kod električnog auta i očekujemo, ima jako puno pretinaca za odlagat stvari, pošto nema ovog središnjeg
tunela. Imamo tu policu za odlagat mobitel, 2 cup holdera, tu pretinac sa rolom gdje se nalazi ključ, tu imamo mrežicu, imamo tu jedan pretinac, tu pretinac za naočale. U svakim vratima isto imamo pretinac, znači stvari stvarno možemo odložiti svugdje. Uz to moram reći da su sicevi jako udobni i imaju dobar ovaj suport sa strane da se ne ispadne iz zavoja. Stražnja klupa ima iznenađujuće puno mjesta za auto koje je dugačak nepuna 4,3 metra. Marcel ima otprilike 1,90 m i ovo nije neudobno. Mogu sjediti 3 osobe, pogotovo zato što ovog središnjeg tunela malterne nema. I ovo je čak i za nekakva putovanja međugradska, možda čak i na more. Čisto solidno. Sve u svemu, MG4 je dobar izbor za nekoga tko ne vozi toliko često daleke relacije, želi električni auto s dosta mjesta da si smanji gradske muke, a ne želi plaćati sulude cifre za koje neki proizvođači danas nude svoje električne modele.